notre éminent islamologue et prédicateur, Dr Amadou Bari. Nous avons aussi Cheikh Malouk Ba, qui est invité à cette cérémonie d'ouverture. Mais c'est Cheikh Malouk Ba, pour le rappel, est l'un des fondateurs, est l'un des invités de cette cérémonie. Nous avons aussi Elhadj Ibrahima Sow, qui fait partie de la Ligue communale de Ratoma, qui est membre fondateur aussi de Moutassibine Abdelhamdulillah. Donc il est venu aussi assister à cette cérémonie, venir accompagner aussi les autres. Donc sur ce, nous allons passer directement le micro à nos chers invités. Allez, nous sommes venus Kawabe de Kouredo, Han Defi Outoul, au école Moto, école Meto, Tangi de Leng, donc école Mietero, à Japon Wawa Jalou. Allez, Kandi, Kafutode, et nous nous Taura, nous Maloume, Mbitabe, Monika Dina, Monika Dawa. Allez, Kufura Kolo, Tautero, Madame Konate Afsa aussi, représentant ministère de l'enseignement pré-universitaire et de l'alphabétisation. Tawa, au camp de Didi, cérémonie de corps. Et à notre monde, on a un programme et une salle. Et à nous, on a pas de lien à salle et de l'autre et Hilti. Allez, il y a un moment. Je n'arrive pas à l'homme, car on trouve werna de weltano karaw ko be men ko be ko distance mola na ko activité di wi e dum ko le tanja e sini e fi sembi mo e doctorate e o ko ko e kon men to de kay di de men to hare ne andi e be do no jeya e mabbe pani do men do arano ko usal tay ba are ko ande en ko be do ko bani na tarif ka arabu are ko jama andi mojja dengan belati ko be yewta no be ko waji ko imam ko men ko kama ko men mona dale imorde kali islamique woni ka national ko communal ay kama men ki be do kali alay ko ustaz Amadou Diallo be andira inde woni sefre ko be galaba kankala ay ngandi be do kali ko kama ko men tentu be mona dale jangirbe tere Arabie Saoudite hay ko kambe ari représente ko docteur Amadou ko kambe don Sénat ko la ga ko 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 indine e yo Sénat ko woni ay docteur Amadou ni ministre docteur Amadou inshallah ay ko tonna be ko Sénat ko tour ay no jeya kadi pani be do yeso mo do ela di maso e do kadi be laati ko tawabe ko be membre de la Ligue islamique communale Ratoma ko be waji ko be ko jana ko ka ko mola be ak isla tay e min je ben no kadi Cheikh Malouk Ba be ro kadi ko invitabe e adube délégation ko be ay vraiment il tolno be il jarna be il wema e de ko do e yeggi dal kadi Oustaz Mamadou Balde be ro kadi be pani yeso be do inshallah kala ko janta ko wala iden tolno fu tamo be tay woni be fu wala iden jarna fu mo meppe imam meppe fu meppe be ko ko akidi do ko ma ha ko mo ya ko do wala joni e jonne kam ko meppe e wala ne do yewu tere islam ala ko no programme ko wotira ko commission d'organisation ko programme are sumanta ko layna sumato ko be yewtan ay kam ko andude woni be yewtata hay ko woni maintenant jonne be micro أيها الأحبة قبل الخوض إلى المحاضرة الدينية نفتتح هذا اللقاء المبارك بتلاوة آيات من الذكر الحكيم يتلوه علينا القارئ Thierno Hamid Diallo.
chers frères et sœurs en islam, avant d'entamer le discours islamique, nous allons commencer par cette cérémonie par la lecture de quelques versets du Coran, une lecture qui sera faite par l'un des apprenants de cette centre de récitation et de mémorisation du Saint-Coran, il s'agit de Hamidou Diallo par les frères de la Coran. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة ثم الصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وعلى صحبته الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم لا مرد له من الله. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، الآباء والأمهات والأساتذة الأجلاء، المشايخ، الأئمة، الدعاة، الحضور الكريم، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هو السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أري مسيب أجل بتدبه
ɓaawde yettuɗen allahu lan ɗum subhanahu wa taala o taguɗo en waɗi en ɓiɓɓe adam arsikuɗo en ɗiɗo nemaji mawɗi arsikuɗo en nema ɓurɗo mawde on ɗulle ko waɗugol en julɓe ɓawti ɗum hiɗen juula e rasul sallllahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam haɗay ɓawde nguɗo salminagol islam teddude hewtude on eɗen yamariye kamɓe limamuɓe meɗen e nokku on e ceernaɓe meɗen ɓen ɗo en ɓeydodira e ɗo ko barkiɗi ko yowiti ko tagirat en fimum kon ɗulle ko ka ɗo dinal islam ko yowiti e seeɗa e hittugol gandal tentima noon telemba sengo nde ɗo deftere allah teddunde ɓay ko markas ka qur'ana hunjate woni ko uddita haray fewtingol yewtere nden e fii ɗum ɗon haray no haani haray noon allah subahana taala moƴƴori jonde nden karmakoɓe men tedduɓe ɓurɓe handidude oɗo micro wona oustad Ma'rouf en ɗo e cheikh Wuri Sefoure en ɗo ɓeɗo ko fuqa hawɓe karmakoɓe men bunkodirɓe e alluwal ngal ga bunkodiro e maggal kadi ko arabe ɓen ha seedi tana toon wawi aɗa so tawi ɗe wondi e waɓen ɗon haray ko kamɓe ɓuuri handirde e maako haray en yewtay ko barkiɗi haray ala juutinde ha fiyoɓe heɓu tan kamɓe kadi ɓayki ɗon andi ka iwa toon heno woɗɗi minen ɗo fof ko Conakry men iwri si tawi mi woni ɗo ha niɓɓi hotugol ngol haray mettay fi haray min inchallah mi anda haray kamɓe saykuɓe so ɓe yananayi lawana minute aji 15 so tawi hara ɓittintaɓe ɗon no moƴƴi ka 15 minutes ok darnelam ɗum haray musidɓe julɓe tedduɓe ko duɗal alqur'ana kañum e l'école uddita ɗo ɗiɗo ɗiɗi noon hiɗi yaadi ko waɗi noon fi gurdam ɓiɗɗo adama on si ɓiɗɗo adama on wuuray tawa ko o tedduɗo ka aduna ɗo tawa ko o tedduɗo ka lahara ma gurdam makko ɗam maho e hoore bindi ma gurdam makko ɗam maho e hoore gandal kala ka gandal wurnitaka tayngal ala haray ko wiyete basal kon e yettitorgol ɓawre ɓawre e tampere haray jaaliɗon ko gandal ngal raɗoto basal raɗo tampere adda newende wata arka haqqille hay e gooto wondema julɓe ɓen ka adna ɗo koye ɓe tampu ɓe weele ɓe soñjo ka laakara ɓe wonoya e neema jogiiɓe on faamu ɗon ɓen fof haray ɓe faamaali qur'ana ɓe faamaali l'islam min mi yaali hay nokku ka qur'an ka allah subahana taala sendani julɓe ɓen moƴƴere adna nden e moƴƴere laakarde mi yaal ɗum ndeto ɗiɗi ɗi noon himo okki ɓe qur'ana wi ala inna awliya allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun alladina amanu wa kanu yattaqun lahum lbushra fi lhayati dunia wa fi l akhira allah daali no wodani ɓe moƴƴere welo welo ka gurdam adna ɗo no wodani ɓe kadi moƴƴere kañum kadi ka laakara kadi qur'an hino wi'a qul man harrama zinata allahi allati akhraja li ibadihi wattayibati min arrizq qul hiya lilladina amanu fi lhayati dunia khalisatan yawma alqiyama ko hombo suusi harminande jiyaɓe am ɓen cuɗari e ñameteji moƴƴi e hettare ka hombo suusi wiide ɗum noon no harmani ɓe yeetoɓe ko ɗum ko kamɓe jeeyi ɗum ka aduna ɗo ko kamɓe ɗum waɗana hertinanaɓe laakara waɗi si wi'a khalisatan yawma alqiyama ko ɓay ka adna ɗo ko kamɓe waɗana kono woɓɓe goo no heɓorde no woodi wonɓe heɓorde ɗo ɓe qur'ana wi wondema ɓen ɗon ɓe kutoto woni kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun ñaame dakkimmo toon seeɗani saabu ko on bandi ɗum noon ko hefara ɓen allah faandi ko allah subahana taala ɓuuri yiɗude yo profite e nemaji makko ɗin mbimana ko gonɗinɓe ɓen
donc Allah subhanahu wa ta'ala fandanaki ngurnan tagore nen ka adna do bittende ko wannon nemaji di o addi do din hidi duudi ha o wisi tay o limidi o wata andurin di foti don non ko fiyo ngurnan newo fiyo goddo nyamo har ko fiyo nyawdo ko fiyo yo borno lahabudi ko fiyo wata o seppu yo hebu ko bakora ko fi dum don fop addi di nemaji dum fo so yi e aya mo Allah subhanahu wa ta'ala addi bi mana on aya contexte on so gande den ka surat Ibrahim mi yalla hayno ke Qur'an ka Allah mufti den nangal nemaji din ta hay fuso accali ka Qur'an ka olinti ha hewti den aya jarta ka surat Ibrahim Allahu allazi khalaqa as-samawati wal arda wa anzala lakum minas samai ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه دين سخراجي أرضي دون ko din do woni technologie on ko di woni développement ko di woni satellite ko di woni internet ko di woni GPS ko di woni highway trawje jane ko di woni train jaden métro jaden ko di woni bauxite ko di woni avion ko di woni fop wa sakhara ko ma fi samawati dendanga dum do fop mudum ko du wadi ko aya on lanni tori kon no hurbini wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar yani siraji mubalaghaji ardika lanni tori aya on din ko din don déterminer mawnugol nema wondo bawo aslon ko zalimun kafir kono la zalumun kafar kadi ko nema yedda don duudi nema yedda don duudi jonnon on développement den hettare de Allah fandana tagore den Allah subhanahu wa ta'ala ko fandani on ko newende yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra e aya go yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu da'ifa ko fala ko hoyfinan gollo o yi ko yewti gon ga sorto nahal hagasi nemaji kadi ko yewti fi don ha o sifi fi nemoradi bi mana ko rondo e wal khayla wal bikhala wal hamira li tarkabuha wa zina wa yakhluq lakum ma la ta'lamun bi mana wadani on badda teri noneji din fop o wi mo o taganay on kadi goddum ko bakko don ko nabba on ko on anda fendo aya on tippotono hari bendom yimbe makka be ngari no andi ko wete Rolls Royce hari be andi TGV hari be andi Range Rover hari be andi Airbus hari be anda ko dum don aya on project yeso kadi ko rondoyto tagore nen kadi parce que importance ko badda teri din ko newi nana en tracé on ko newi nana en tracé on ko dum ayaje den de ari toujours ka sot nahal Allah dali wa tahmilu asqalakum ila badadin lam takunu balighihi illa bi shiqqil anfus bimana pucci din e bam pucci di rondodo on onon tigi e dolle mon de yottina on e nokko kawata wata no hewtude don e dongal mongal si wana haray wonki bittike calculer mo rondike saako maro Madina ha hewti telimile he aray woni bi shiqqil anfus dey kono mo banna kat wangal saku naymaro wade batte kadi saku sukar batte kat dum da o hubbina ngal o climatisa wala telmide do wonali bi shiqqil anfus ko Allah projecti ko wondema o taganay on kadi goddum go ko ronda non harana dum jonnon dum don fop wawata ko hebade on nema on fowtere do wata ko hebade hore majjere ko gandal mojjini oto ko gandal mojjini oto no woduno nyabbeli arnodi si tawno gandal vaccin ji mum wadano kare no gondal lannino tuberculose ko waytata dum on fami e sifa dim piji fop haray ino sabbe jonno lekkol wadado do ko en hebudo faybe jangobe do wona messembe mojjinana en vaccin ji nyawdana e nawnu ben hebodo faybe jangobe do yaltuyobe wona président de la république wona maire wona général wona scientifique be chercheur be wona ingénieur be ko dum woni ko sincaado jonnon takkodi don e hondum
hunjagol deftere Allah nen kala kadi ko nanɗon no wiye gandal technologie e gande ɗuma alyahuda e annasara neni mum e baam mum ko jannata ɗum ɗon kon fof kadi ko deftere Allah nen nde qur'anare nde hecci kala ko anduɗon hino wiye no jangge kala ko anduɗon si tawi scientifique ɓe ɓen no gaha mi haalana ɓe ha ɓe nana kala ko ɓe andi kon fof science o muutike dans tous ces facteurs dans tous les domaines scientifiques ha joni 5% science wonɗo ka alqur'an an o exploitaka taw hara ko science wonɗo ngoy ka alqur'an am inni o exploitaka taw déjà taw ko fewndo nde ari taw ko nde memmini fi science on kon taw tay scientifique ɓe hay miyota ko ɗum au 7e siècle qur'an haali fi atome darra ko 18e siècle 16e 18e siècle Avogadro, Ampère et Lavoisier ont défini des atomes. L'atome, c'est la plus petite particule de la matière. Imaginez-vous entre 16 et 17, 18e siècle et 7e siècle. Le Coran a déjà parlé de l'atome. Oui, Famaï Aman Miskala Zaratin Khairan. Yaram. En 1960, et Gotum, Andi Wandama Dogano Yahe. Au 7e siècle, le Coran a vu que les jours Mazafi Samawat. Il y a un nom qu'on a un Dogako. Enfin, ça, c'est la conquête spatiale. Donc ko parallèle ɗiɗo ɗiɗi ɗi yaaday mo muti e majji tos tawa wondema ko waɗi ka nder qur'ana konka science haray no hecci bi maana ko wona jangede kon fewnuɗo o développement wona ɗo yahede ɗo jonnan ɗum misal gotal scientifique ɓe ɓen évolue moƴƴa ka locomotion c'est à dire ko egginoji ɗin ƴettowu goɗɗo ɗo adda ɗo wona auto alma moteur ma fusée kono qur'ana no haali fi engin technologie américain ɓe ɓen européen ɓen occidentaux ɓen fof wawali moƴƴinde taw doguɗo on vitesse ɗon taw Allah daali waɗi souleymana riha ko duwa saharun wa rawawa sahar engin mo tata déplacement makko d'un point A à un point B bimbi mum kum faami koko yarete lewru déplacement makko gotum est ce que on engin moƴƴinama mo tawata lewru noon si ɗum calculama on vitesse ɗon on tan waɗaɗo ɗon wiyama leere nden wiye 24 heures on faami leere nden 60 minutes hon ñallal ngal 24 heures tappe ɗon ha hewto lewru tawa ko déplace ta wi ɗo naɓi ɗo donc haray musidɓe julɓe tedɗo sardare tan on miya ok ok ko 12 heures 3 minutes voilà no wirɗen noon haray adden fay ɓen ɓe janga qur'ana enen kadi aren jangen ande ñanden ko mi ari mi julni ɗo juma on ko mi wino l'école uddite tun yimɓe wiya yo mi naɓu fay mi yaw mi naɓu mi winde a fay ɓen kede an kan a heɓino doctorat an kan a heɓino doctorat lanni a seeditanama a heeɓi doctorat gandal timmirima andi kala ko jangete kon joni ya naɓu winda fay ɓen an goyi an a timmini donc gasi awa inchallah donc haray ko ma koyen ar windo ɗen no jeeya e ko wiyete pinal ko tuma neɗɗanke jaɓi janngugol à tout âge pays ji développé ɗin fof a yiyay mo duuɓi capanɗe jeetati no jogii kaye no yaade janngugol kamɓe ɓe yersira ɗum haray ɗo en continue yewtere men ɗen en présenté monsieur Bawouri ɓe hewti ko saɗi maɓɓe ko tooli maɓɓe salamu aleykum enchanté enchanté votre excellence ok haray ko teddungal jama on fof monsieur Bawouri ɓe hewtidi e karmakoɓe men e tedduɓe ɓe wiya ko saɗi maɓɓe ko tooli maɓɓe ɓe taw e fuɗɗike exposé on e ko saɗi meɗen annduno kadi haɗi no andano il a été annoncé senagol maɓɓe haɗi no andano haray monsieur Bawouri ko saɗi mon ko tooli mon nani inchallah donc mi gayntoɗo rapidement wiwɗen wonnama koye waɗu gandal ngal soobe siɗen faala ɓantagol siɗen faala fuulugol billahi en janggay ko gandal tu woni hunde nde ala couleur nde ala nationalité nde ala racisme sa faala wonde international tawa a taƴƴita e frontiére ji ɗin fof bimana a wona e gandu siɗa faala jonnon ndeɗo alqur'anare janngugol mayre sellina jangi mayre janngugol nde tun ko baraje
nela sasama ɓe maaki si aroyama ñande dalngal jogiiɗo ɓiɗɗo gooto hunjiiɗo qur'an o ɓornete maagewal kanŋetangal jarbiri wa naange ngen o jarane o ɗowte haa ka aljanna ko jogiiɗo ɓiɗɗo gooto hunjiiɗo qur'an yiyete lan num fi hunjiiɗo ma jogiiɗo ɗon jowo ma sappo ma nooga e hunjiiɓe hara no waawa sifeede ko a honto contrat men on hakkude men e Allah ko aljanna rewɓe mo ɓen fof mo naadoydeɓe aljanna amma ƴawgol noon dow toon ka étage ji toon hôtel ji jani ɗi ko embere ko hunji kon ko janngu ƴawa jooni noon e yurmede Allah nden aya o wi walladina amanu wattaba'tum zurriyatuhum bi imanin alhaqna bihim zurriyatahum wa ma alatnahum min amalihim min shey si arama ñande dalngal kala famille kala ɓeygure si ɓe naati aljanna ɓe fof ɓurɗo towde daraja on ko ɗon ɓe fof ƴettetena ɓeɗon jooni noon hunjiiɗo qur'anare nden ko kanko e annabi ibrahima en nelaɗo en annabi yusufa en kamɓe hoddata sabu famille heeɓi hunjiiɗo goto qur'ana ɓe fof ɓe ƴawoya ka ɓe hewtatano sa sabu on ɗon donc awa haray ɗum no toon ɓay haray ko minutaji 15 haldano karmo koɓe no ɗuuɗi mi daroto a fewno ɗo weltanike jama nokku on ɗo yoɓe andu ko kanŋe e jaman araniɓe ɗo yoɓe arki san ɓe adda fayɓen kamɓe kadi ɓe windo ɓe janga e weltanike karamokoɓe men sembinɓe en seeni sembine wano cheikh woni ɗo kañum e oustad marouf e oustad ibrahima sow cheikh abdourahmane sow ko minen woni ko ardi fof ɓen ɗon fof ɓe weltanama e weltike kadi ko monsieur bawuri hettani en kon ɓe seeni ɓe sembiniri nde ɗo jonde sénagol maɓɓe ɓayɗen andi pellet calendrier maɓɓe gareno charge moƴƴa assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ay ɓe janna karama koɓe men e kummaɗuɓe ɓen ƴettuɓe konngol juuɗe juuɗe usada ɓeyde ba haray ɓe jonnu kadi konngol ɗo juuɗe usada mamadou continue programme haray ɓe werna ɓen tonna e woni hoɓɓe men kettuɓe arɓe ɗo eƴƴiɗi programme maɓɓe e ley kandi en kadi ɗum ɗo ɓe wi gila konaki ɗum ɗo monsieur bawo haray ɓe kandi ɓuyno andi koɗo ɗo monsieur bawo ko kamɓe politique woni ɓe laaɗi kadi woni ministre de la réconciliation nationale pour ka men ɗo régine on donc nini kadi ko kamɓe woni président parti politique woni dirige nini aray ko umar ko tedduɓe ɓe wiyaɓe ko saki ko tooni aray ɗi andinan ko fewnuɗen ɗon e gila bimbi ɓayani programme établi sama o cérémonie inauguration invitanoɓe ɓe aro ɓe ari ɓe waɗi coupure riban on ɗi cérémonie inauguration délégation au ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Et à notre comme agenda très chargé, programme politique à India and Arde, programme pour India and Sagi, gandal wona wole i science i l'école i alquran monsieur bawri ɓe ɗo wonande ɓe andaɓe ɗono ɓe janggayno Dakar ɓe wonno loreya bac président Léopold Sédar Senghor noddi ɓe weltori fi nden ngal gandal mawgal ngal ɓe feññini e leydi maɓɓe ndin ɗon ɓe accordani ɓe bourse ɓe yeyɓe janngoy ka leyɗe portoɓɓe tawi ɓen toon no faranoyo ɓe luttu toon kono tawi koɓe yiɗi leydi ndin ko leydi laginidi ɓe maaki ko gaa ɓe artata ɓe sentori gaa donc haray si fii gandal no woleɓe goɗɗo woni loreya e pays sino sénégal ko jama o andine ɗum donc haray ko sat maɓɓe ko tooli maɓɓe koɓe leader politique kono haray ɗo koɓe makantaen ɗo ko fii gandal e fii qurana e fii diina na ɗum politique ɓe makantaen ɗo haray noon ko sat maɓɓe ko tooli maɓɓe ɓe weltora wonande ɓe andaɓe ɓen ɓeɗo téléma sengo ko yowiti e technique bancaire e financé ɗen gande lugguɗe ɗuuɗa ɗo ɓurɗo ɓe nder leydi ndin ɗo ko teddungal jama assalamu aleykum bisimillahi rahmani irrahim wa sallllahu wa sallam ala rasulihi wa barak eray en ala tongude eray nani ko karmo ko min maaki kon cheikh mouhamadou tayyibou ba mi wiya ɓe diallo
mamen watta ɗon jallo men takkana ɓe fiyo sembu aray en nani konnguli ko ɓe makanen ɗo e ayiji qur'ana ko yowndiri oɗo ɗin science haray mi ƴette konngol ngol fiyo karama komin hombange cheikh marouf kamɓe kadi ko baako lila safi shadid ko yetta baɓe tum hunditila ya ɗo kon ɗum kono alhamdulillah ɓen ɗo kadi ko ɓay ko wuri ɓe makede ko wuri kadi jogui ella ala donc haray e ɗo ndi ila to ha ɗo fof faydu ko ba donc gasi allah yo barik haray nani koɓe makanen haray mi falno jonde karmo kon kono ɓay ko kamɓe ɓuuri towtude ka gandal e towtude ka duuɓi ɗi fof kamɓe ɓe homba haray ko no ɓuuri labede si tawi ella waɗi e yewtereji ɗin ɓe faljita ellaji ɗin ɓe homba yewtere nde haray no ɓe makir noon ko fii gandal tummidiri en ɗo tummidiri en ɗo fii ko mawni ko mara hattode ko neeɓa wowlede wowlete ha hewtetaki ka peñce mum ko ɓuuri janngude ko allah tagi kon fof ko ɓuuri janngude ko nelaɗo mouhammadou sallllahu alayhi wa sallam kanko ɓuuri janngude dendalngal ko si feƴƴi allah e gandal ko nelaɗo hikkotoɗo ko ɓuuri andude allah si feƴƴi allah ko nelaɗo ka si tawino gandal no rew wonno ka goɗɗo rewa o hunta haaju aduna e lahara harana e gandal nelaɗo jontanoke gandal nelaɗo wiyetanoke janngo ka nelaɗo wiyaɗo yo janngu hande kadi mi sikkani woodi sortotoɗo ɗon ka watti horɗum ko adi jippade ɓurana fof ko janngu par ce que nelaɗo arno rewde allah ɓurana wi si ɗum marsa e janggay hoore ko welduɗen kon fof allah yi hoore ko welduɗen kon fof komi yiɗuma kon fof komi teddima kon fof ɓural komi jonnuma kon fof siɗa faala yo timmu a janggay ayiji joyi adi ɗe jippaɗen ko qur'ana iqra bismi rabbika alladi khalaqa khalaqa al insana min alaq iqra wa rabbuka al akram alladi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam watti hoore ɗon duuɓi nogay e tati nelaɗo no janngude no jannude koɓe jangganako koɓe karamako nogay e tati ɗum ɗo holli wondema goɗɗo ko janggi so yewti professeur agréé hara o hewtiga ɗaɓɓa toon oustadu coursi ko ɗon ngo duwa fuɗɗade ɗaɓɓude gandal sina ɗum nelaɗo janggatano koyo jannudu nelaɗo janngu sakkitorde gurdam maɓɓe ɗan jibril jannoɓe laabi ɗiɗi alqurana ka no andiɗo noon ko hadiseji idan koɓe janggi o ɓe janna koɓe janggi o ɓe janna holli wondema gandal ko ya janngu janna watti hoore ɗum nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam bi abihi wa ummi koɓe heeɓi gandal kon fof ko tiiɗi ko mawni kon fof ko allah sakkiti ɓe wiide wa qul rabbi zidni ilma ɓi walla ɓeydonan gandal annabi moussa alayhi salatu wassalam no qisan ko sahih boukhari mo nelaɗo fillani annabi moussa wonno ko annabajo ñande go waɗi hutuba e bani israil ɓe haawi gandal ngal ko laɓa kon ko tiiɗi kon ɓeni ene moussa no woodi ɓurɗoma gandal o wi ala tabaraka wa taala ko noon